Video ni saya buat untuk anda yang cuba menipu dokumen ketika anda memohon pinjaman anda. Tuan-tuan, banyak kes yang saya jumpa kata tak ada senarai hitam, sekali cek ada banyak senarai hitam. Tuan-tuan, sekiranya saya memproses pinjaman anda dan saya sponsor anda punya laporan pelapor kredit, laporan sitos saja dah harga RM27, laporan experience saja dah RM27, tuan-tuan. Tak kenaya kat saya, tuan-tuan. Dan bila saya minta anda beli, anda salahkan saya. Anda kata saya itu, kata saya ini, kan. Dan saya tak faham kadang-kadang. Dan ada juga yang scam, kata dia adalah orang yang lain, sedangkan dia adalah orang yang lain, tuan-tuan. Bila sampai satu tahap, bila loan tu nak diproses, tiba-tiba kata orang tu tak nak datang lah, orang tu tak nak video call lah, dan macam-macam lagi, tuan-tuan. Sekarang ni bukan macam zaman dulu, tuan-tuan. Sekarang ni semua kena akses, semua data anda boleh dapat secara live. Kalau anda baru lulus loan dekat tempat lain hari ini, dan bank lain juga akan tahu, tuan-tuan. Bukan macam zaman dulu. Zaman-zaman dulu bolehlah kau team dengan HQ lah, apalah. Dan akhirnya bila tak dapat bayar, anda rugi dan bank juga rugi, tuan-tuan. Dan saya nak nasihatkan anda yang dunia ini sementara saja. Kalau anda menipu, tuan-tuan, ni belakang ni menanti anda, tuan-tuan. Saya penat kadang-kadang berniaga, untung belum tentu, tuan-tuan. Dan kadang-kadang saya tahulah anda terdesak, tapi janganlah sampai macam tu, tak elok, tuan-tuan. Saya pun ternanya juga proses pinjaman anda sampai berminggu-minggu. Dan dokumen tak betul, info tak betul, dan anda tuduh saya macam-macam pula. Penat saya, tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu anda berlaku jujur, tuan-tuan. Berlaku jujur, tak ada apa yang tak dapat bank semak, tuan-tuan. Anda kata anda kerja tetap, rupanya anda tak kerja tetap pun bank boleh tahu. Okey, tuan-tuan, Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.